Evo sada ćemo govoriti o dva aspekta posla. Prvi aspekt posla je način na koji razmišljamo, a drugi aspekt je kako, odnosno šta radimo. Prvo ćemo pomenuti način razmišljanja, odnosno kako razmišljamo o poslu, što je povezano sa nivoom naše svijesti. Pa u tom smislu možemo da kažemo da je nivo svijesti koju posjeduje svako od nas, pa i naši zaposleni, može da bude nizak, može da bude osrednji, viši i visok. I u skladu i s tim informacija prolazi kroz određene faze u skladu sa nivoom svijesti. Pa informacija može da bude puka činjenica, fakat ili, kao što smo pomenuli, informacija. Ako to prebacimo na viši nivo, informacija u jednom trenutku postaje znanje. Ako još više razvijamo svijest ili recimo još više učimo, još više se razvijamo, onda u nekom trenutku informacija postaje mudrost. I kad gledamo nivo svijesti i način na koji funkcionišu zaposleni u organizaciji, možemo te dvije stvari da povežemo. Recimo, ljudi koji imaju nizak nivo svijesti, koji je prilično dole kad gledamo ovu skalu od 4 nivoa svijesti, onda možemo da kažemo da su ti ljudi fokusirani na procese. Kako se razvija nivo svijesti, odnosno kako se razvija osoba kroz učenje, mi možemo da vidimo da se mijenja i fokus i kod zaposlenih, a pogotovo kod menadžmenta. Odnosno, trebao bi da se mijenja. I u nekom trenutku osoba od fokusa na procese mijenja usmjerenje, odnosno mijenja fokus i postaje fokusirana na svrhu. Ako gledamo ovu horizontalnu liniju, onda možemo da vidimo da ona predstavlja nivo efikasnosti. Ili recimo može da predstavlja količinu rada koju je neko spreman da uloži. I u tom smislu efikasnost se kreće od veoma niske do izuzetno visokog nivoa efikasnosti. Ili od čak nulte efikasnosti do visoke. A kad gledamo količinu rada koju je zaposleni spreman da uloži, onda možemo da vidimo da je to recimo jako malo rada, taman toliko da ne dobijete otkaz. Ako se osoba više potrudi i počinje da radi, odnosno da postaje efikasnija, onda ona daje taman onoliko koliko se od nje traži ili recimo koliko je plaćena. Ako još postajemo efikasniji, odnosno trudimo se još više, odnosno pomjeramo se ovamo prema desno, osoba počinje da daje više od onog što se od nje traži. I posljednja, najviša faza u smislu efikasnosti, odnosno količine rada koju smo spremni da uložimo, je da dajemo daleko više nego što se od nas očekuje. To bi bila dva aspekta posla. Kako razmišljamo i šta radimo. I napomena na kraju ovog segmenta da organizacija ne postiže nikakav napredak dok osoba ne da više od onog koliko je plaćena. Znači, ako dajemo taman onoliko koliko smo plaćeni, organizacija će stajati u mjestu, odnosno neće napredovati. Tek kad budemo davali više nego što se od nas očekuje, odnosno više od onog koliko smo plaćeni, tada organizacija ide naprijed.